Rainbow Mizo Channel kalolom thau chawa voin hi August niruk wania thlir tu le ngai thatu te chibai kabuk thau chau wane remna nge in dona lo thengle don ti khovelin a thlir thup lain ralthuam manga in beina lian thamlu tuk lo a thleng do renga President Trump chuan nilai nia thu thar lian tak buan tur awmang hati chu US taima nilai ni aral nu voin thlengin in biaknalma masona lian thamemo alo chamta e tiamo po puan alani rilawa Iran thui ruai Hezbollah le Israel boina wanga Israel le Lebanon in biakna po lungbang cha sudang tlat taniria Israel sepaite Lebanon lama anfe chuak zuya thile hliam anum halnual bok ane President Donald Trump Iran avauzi duma Iranin Gulf ramte himna chu US chet dana ain ngadon ti anpon khumboka in biakna thupui ber chu Strait of Hormuz honle dan chungchang ania Iran le Oman chuan longkalna rut thar chungchanga final stage an thleng to ti anpuanga in remna siam ti har sa zual tu ta chu Strait of Hormuz sa long ta chu tu tan nge en kol juyang ti le Iranin fi aladon em ti te US in Iran longchol mun laka blockade ta siam chu li ani don em ti tele nuclear program le Iran laka rek na sanction chungchang te ani mek bok ani engponi se kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak thau turin ka som chawa kan video hi like le comment te milo pek sak le thau turin kangen bok chau ani ole tukin lama khan CNBC update tanai dan chuan in biak na kalmek ka US chu amma in remna anlo pomtoa ronkir le turin ain peitoni tin Iran chuan anron puanga CNBC hian an report chunjom danin US President Donald Trump in biak na remna thuthlung an hai to ti asoi nuwa Iran chuan US in anlaka in remna tana alo tiam to thilte tilhoting turin anin peitoni ti anpuangta mase President Donald Trump claim Washington le Tehran in kara in biak na chu thatakin kalpui me kani tia asoi chu Iran le US in kara in biak na aumlo tin anpuang thung ane Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi chuan Iran State Broadcaster IRN nena in biak na omlo ma sela US chu amma thutiama khan lokir le turin ain peitoni hatia hetiang hian in remna siam chunjom le antum donani chuan amman ti danang bok khan anthunga ya le anthil ti dan nga ya ankir le don tina ni hantia jonni som pasaria US le Iran in Memorandum of Understanding anjia kang chuan Iran hian Strait of Hormuz kaltlang sumdong long ta chu nisom ruk chung manchoi lowin an kaltlang arem tinga chumi rulet na tan chuan US in Iran long tele an long chol mun laka blockade ta siam chu ahlip turani ti ania heiba ka hian US thilti tur tuldang te po awmani hantia tin President Donald Trump chuan ramna chungchanga Iran chuan min bumani tin asoi chuaka in biak na hi Iran in apom duemo adu lowem poni se malam panin US chu akal donani ti asoi lang bokani hantia heiba ka hian CNBC chuan Iran Deputy Foreign Minister Garibabadi hian asoi chunjomna chuan tuna in remna thuthlung siamna tur chungchanga hian third party anti Iran le Oman nilo ramdang te inrolna pakhat ma aom anrem tilawani ti anpuanga chu thuthlung siamna tura chuan Iran le Oman in kara in remna chaw anidona US nen in biakna aom lo hatia tichuan Strait of Hormuz sa sumdong long ten harsat na anto mek chu US thilti anga pulet tumin Iran chuan malak na hanai tina hanita Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan Iran le Oman chuan Strait of Hormuz chungchanga hian statement tichuak turin review le final draft wa kandamek toa chudin muna aw mek lai chuan ramdang third party ron in rol anomani chuan ati boivek thayani ati CNBC hian Oman le Iranin in rem na ansiam thaini chuan Strait of Hormuz sa longta jin kong tur thlangin anro mantoa tichuan he thila hian US chuan adu dan arol ngai dona chu Strait of Hormuz sa boina om chana Iran chuan pu atum donani antibok tichuan Israel le Lebanon in biakna lo cham taka ti to panin huloka IDF Israel Defense Forces chuan Lebanon na khopakhat mansauri le ache vela chengjong ta chu man mo taka chuak tur le in saseng turin hriat tirna hanti chok juita
Arabic tronga IDF thupuang tu Lieutenant Colonel Ella chuan Hezbollah firfiak polten in ka hai thutlung an bo cheta bangin IDF chuan chak takin beipui thak na akal pui angai ta ni tin apuanga mase Hezbollah in ka hai thutlung an bo chet dan chu IDF hian an soi chiang chelawa IDF thupuang tu hian Hezbollah member tele anin kulna mun nai vai te an ralthuam dan mun nai vai mo om anum phot chuan an haya piang ta chu anun na tan a hlomani ti vau khan na ati chuak tel bok ane tijon hemin hu hian nizan thimhlim daruk le achan vevela khan the times of Israel chuan IDF chuan Hezbollah firfiak polten in ka hai thutlung han bo chetawangin Lebanona munrot big te bain precise strike an nayani ti an puangta ani tichuan Lebanon in dona chanchin hi live update om chunjom ta deuranga Mansuri khwale ache vela te IDF ten bom tam tak an thaka building tren khat Hezbollah firfiak polte tanmun ta chu bom dar ani hloma airstrike hi ral khatatanga missile manga strike nilawin Lebanon van boruaka Israel fighter jet te thoklutin antarkat te hi lami lo turin van boruaka tangin missile mangin anwaka pane beipui thak tho khatna akal mek lain Lebanese media te chuan IDF ten Iran thop firfiak polte hanbeina airstrike hian Lebanon ramchunga mi pakhatin nunna chantowa midang som pakhat liam anum bokani tin an reporta heibaka hian southern Lebanona town pakhat tebnine town chu an beitel boka Lebanese National News Agency NNA chuan tebnine khuwa prayer room anti Muslim sakhojoi tu te tongtraina mun chu bom telani ti an puanga IDF chuan Hezbollah ho omna hnai waya tuma omlo turin hriat tirna kanti chuak loka mase Hezbollah ho in khuana mun an tongtraina ruma hian Hezbollah thop tu mipui than khat te anoma wangin mipui jinga hliam le nunna chan anom pha ani mai thai ti National News Agency hena hian an thrilani hanti boka heibaka hian Lebanon munkrangkranga Israel airstrike chu kalpui chunjom le anita hemi chungchanga hian tukin lama the times of Israel in report an pek dan chuan Israel sipai ta chuan Lebanon ramchim lampanga masdal zone khuwa explosive device puak thai thil pakhat puaka wangin sipai panhin nunnan chana sipai dang pali lai main liam an turani tin an puanga heng sipai nunna chanta te hi reservist sipai vevenin major le sergeant major te hania an panhi hian 55th paratroopers brigade amit te hani bok ani the times of Israel hian tukin lama update an nei chunjob zel dan chuan heng nunna chanta te hi Hezbollah infrastructure te ti chet tumakal hania ti chuan Hezbollah ho in khorna le ralthuam an da thin na mun te building chunga anlut chiatin explosive device si apuakta he bom puaka wang hian Israel sipai ten chiat antokta hani Hezbollah ho bom kama wanga hetianga chiat anto taka wang hian IDF ten achan lena turin Hezbollah mun ma te bein airstrike hlom tak chu an kalpui chunjom leta Mansouri le tepnoni hi kilometer somni le panga vela in hlat ania heng khopani te hi natakin Israel sipai ten anvahita Hezbollah ho infrastructure pangai ponilo civil meet ten ansak building lian tak tak anlua ta chu ti chim mania bom tam tak manga be ani wangin chiat na nasatak athengani tin han reporta chanchin kan bo sailai hian Hezbollah firfiak polten chiat an to dan kim chang tak hi puan an la nei lawa masa Israel sipai te chet danero chu war takin han soithunga bom lian le thokna tak tak te hanon manga building lian tak tak te ti chim mania mipui chena in tam tak ti chetani boka kothera te building lian tak tak atlu soprem ruma bompuakin avordar in sakna ke noi themten in tam tak ati cheboka in kalpona kong tam tak chu heng thilawang hian block vek kani boka Iran in donatan nuwa Israel sipai te Lebanon ramchunga mipui telaka anchet na satber thumani tin an reporta mase IDF chuan mipui an target lawa an himjokna tan khua chuasana in saseng turin hriat tirna anti chhotanga darkar khatnuwa Israel sipai te hi anchetran chawa mase Lebanon chimlam panga cheng mipui engmazat te chuan Hezbollah ho te an thlopa wangin chung Hezbollah firfiak polte ven himna tan chuan phoa an mani hanin pea Israel in abei thei mun poimo te anlut khomani ti South China Morning Post chuan an reporta heti rol hian mipui tamjok fet chu mun himlam panin an chuak veka
มาเซมีปุยเตลมาจงเตเฮสบอลาโฮทลบตูตะจวนมุนหิมลำปนะกัลชัวอันดูเลววางินซิวิเลียนนุนนจันฮีอันอมพาตานีนักเรียดในฮันติยามาเซอิสราเอลหายมจวนใบปุยทักน้ำมุนาหอมจงจูฟิรเฟียกปอลังไงอันเนียเฮสบอลาทลบตูเลเฮสบอลาฟิรเฟียกปอลตันเอนะอินจอมนันไอเวกอันเนียรัลทวมเลยนาเตเลบานอนรัมชูงาลักลูดันตูร์จุงจังอาเตเลซาวดานเลบานอนอันรัลทวมส่วนกอลเวลนาตันเตแห่งซิวิเลียนเฮาเตเฮียนอันปุยทีนันตีนอันสวยบุกาจูวางินแอร์สไตร์นุนหุงเบราโปเฮียนนุนนัจันเลเลียมจงเตฮีซิวิเลียนปอยสวยเหล่านิลวินเฮสบอลาฟิรเฟียกปอลเตเนนะอินจอมนันไอเวกกันในตีนอันปวงทุงวาเนอิสราเอลแอร์สไตร์ฮีตุรุเรมตักอันเนียกดเคราการเตะอาจังทัลจงอินอมเฮหัวไบค์เตะอินบังอาเบ็ดลมบกา IDF จวนสิไปเต็นอันมันทนังอินบิลดิ้งเตะอันเลเวลนิตีอันสยาอมเจียเบิร์จูอันทาร์เก็ตบิลดิ้งเตะฮีเลียอัตสบเวกตีอันสวยนะฮันนี่อิสราเอลI-24จวนอิรันินัทฮอบเฮสบอลาฟิรเฟียกปอลเตะมุนปอยหมอกีอินฟราสตรักเจอร์สมทุมจงจัดไม่ตีเชตันียาให้บากาเฮียนฟิรเฟียกปอลเตนตุนมาอันมานิตานะอันสักปอนิโลซิวิลมีเตนอันสักเจนนาอินอันตันมุนตานะอันมันสักตักอินเองมจัดจูบอมเชียตันิเตลบกาให้วังเฮียนกดเทราเชียตนะนัสตักกัทงาเฮติยงา IDF เตอันเจดโดนวังเฮียนมีปุยเตอินเซงตูรินเชียตตีรันนิมัสเรงบกามาเซอินเซงเวดูโลเฮสบอลาโฮเตตานาพอตานาอินเปมีปุยเทรนขัดเตนอันตัวตานีนเชียตามาเซจูอาเจียงละวะให้ฮิซิวิเลียนนุนจานังอินเชียร์ไทยอันนี้ละวะIDF ตะจวนเฮติยงาฮิวแมนศิลตานาอินเปมีปุยเตฮีฟิรเฟียกปอลาอังไอเวกันอิตีนอันปวงเวบกอันนี้อัลจาจีราจวนตัวชุงมีเตนอันสวยดันจวนเลบานอนามันซาริเลอาเชเวลาอิสราเอลสิไปเตนแอร์สไตร์กันคนตะกวางานุนนจันจัดฮีมีสมงาอินอันเตลมเหล่าตีนฮันริปอตาให้บากาเฮียนบิลดิ้งจิมนัวยามิตัมตักอันโลมาจุงตะจูตุนเทงเฮียนชันชวนนาโทเมกเจลเนียชันชวนนาโทนักงอาปอรวงลักชัวเบลอมเจลบกาจุงเตวังจวนนุนนจันฮีเองจางเออมดอนตีปออาเรียดละวะจาอินหันตัมตุรงอายันิตี Rescue Service กันเบียกปอเตนอันสวยนิตีนอันรีพอร์ตบกอันนี้อิสราเอลI-24จวนเฮสบอลาโฮเตฮีอิรันเนนาบวยนาอมาเปียงอินนัสตักินอันรอนปองปราอิสราเอลอันรอนจกบวยทรีนาจูจวนอิสราเอล security จูกิลตินาอติฮาวตกาให้วังเฮียนเฮสบอลาฟิรเฟียกปอลเตเลบานอนชิมลำปังอาหันินขวรนมุนตังเฮียนนอร์ตมฮีอิสราเอลตันทิลปอยหมดตักอันยารัมเวนหิมนาตันเลมีปุยตะหิมนาตานาอันตีตุรดิกตัก IDF ตะเฮียนอันตีนิตีนอันปวงบกอันเน Times of Israel จวนเลบานอน IDF commander เนนตรังกันทุดันดันจวนแห่งอิรันินัทบเลอาทวมจักฟิรเฟียกปอลตะเฮียนอิสราเอลปอยอันคอยเลนิจวนซาวดานเลบานอนหันินขวรนมุนจงเตตาร์กตินairstrike เลียนจอกคอนดักชุนจอมตูรินกันอินบวชเสียจุดที่รัวจวนอัตรุลนิพจจวนเลบานอนแคปิตอลเบย์รถขบุยได้เฟมาเฮสบอลาสตรองโฮลตันตีอันเฮดควอเตอร์ดะฮีอจูนัตตะกาเบย์นนเลโปอันเทรดอนลวันตีอาศัยหลังบกากาซาอิสราเอลมีอันเทรนมีปะขัดอายาฟิรเฟียกเมมเบอร์จัดจวงชัวเจเลนโปอิสราเอลจวนอาเทรลวาจุดที่งานุนนัลุตักใน IDF นุนนับปะขัดโปลากันอิจวนเบรุตขบุยซอยเงินอิสราเอลจวนอาเทรดอนลาวฮัติเฮติลายเฮียน ABC News รีพอร์ตตันเป็กดันจวน US President Donald Trump จวนลาสเวกัสทุจาอาศัยนา US เลอิรันจูอินเบียกนักลปุยชุนจอมินทรัตักินกันอินดอร์เมกาดิปโลมาซีกัลตลังอินรัมนาซียมฮีกันดูเบอร์ฮันิบกามาเซมิลิตารีเตมังอินเบย์นั่นเลเฮบวยนมอร์บกตูร์เฮียนรวมมันนะกันในบกในฮัติยาตินมีปุยตัมตักตีลุมเตอินทานเตแทนติร์จูกัทิลดูเลวเบอร์ฮันิยาจูกัทลังไงเลวบกมาเซจุติรัวจวนอินดาวปุยปันหินะนุลัมปังอินเบย์นั่นเลียนเบอร์เลอินดาวนะรับทักเบอร์เลวแทงตุรตันกันอินบวชใส่ตัวอินเบียกนะเฮียนเองตินเงราชวดอนติจูกันเลวทิร์โดนามาเซมินจาอัตรุลนิฮัติยาtin Iran laka hian amanan pek tur hi kan bithia chin chu kan san angai mai thai bokani tin asoi lang boka hei hian military action thar aum le thaini ti akok bokani tin ABC News sian an report bok ane
American media ABC News sian live update an nei chunjom dan chuan voin chun dar som panhile achan vevel khan US President Donald Trump chuan nimin lama kanron report to THAAD missile interceptor te antla chamani tia han soi chu President Trump chuan report diklo le information diklo ania ralthuam tam tak chu atulang zelin kanman mek zela US tam tak siambel mek zelani boka defense company te point kanram chanchina factory plant tamber te andin meka American history ralthuam siam chua tamber hun chu kanthleng mekani hatia tuna hian limit nain thil kan tia Iran in dauna kanman tur limit siamania masa Iran hian ngongol han chuatla tawangin a limit pel angai ta chu stock atle mangin soi hania kandu zat mangturin stock kan nga toka Iran vai buta chantir vek tur hian ralthuam puak thai thil chi rang munition ta chu stock kan nga hleni kan moaya tamjok le khovel ramdang jongjong aya tamjok ralthuam kan nei me kane ati politics lampanga in bainana takaw me ka wangin American media engemaza thichuan Democrat lamhan thopa wangin ralthuam stock hi atlem to ti anlo soifo to thina tuntuma President Donald Trump thusai hi adik jok nina khriata White House principal deputy spokesperson Anna Kelly chuan US military chuan President Donald Trump thil tumle ralrel na military kmanga athil tum jongjong te tilotling vektur hian ammunition le stockpile kan nei rengani Iran chawnilo ramdang laka mantur po kan nga tok boka Operation Epic Fury hian US laka poi khoitu ten tornarap tha kan tor thaidan tur lantir turin US hian ralthuam anga tokani hati Massachusetts President Donald Trump chuan man duri lowin mipui tam tak thi na thlantirai chuan in biak na manga in ramna kongjon chu ala thangjok zela Massachusetts atop hun athengani chuan mipui tam tak thi na thlantu in donarap thak le in do pui panni na level aya sangjoka in do na kalpui turin the Pentagon chu ain buat soya ain peifel vek tone hatibok heibaka hian anakali hian Terminal High Altitude Area Defense THAAD anti tranga missile interceptor an ka chuatrin missile te chu an nga tok hleni ti asoya tunaya tamjok fe hi Middle East sa choplu thei ania mase kan mamodanang zelin Pentagon chuan thilakal puya America hian a thlak takin rambial khata ralthuam mamoaya tam kan choplut ngailo hatibok US right-wing media trend khat ta chuan American President nupuilo ni to First Lady to zongjong jinga Melania Trump hi in dona du lo le do dal na saber tu ania chutiang bok chuan President Donald Trump po mipui tam tak thi na thlen tu le suat thai tu ralthuam hlom te ti tlem na tur konga malana saber ani boka chuwangin Iran mipui tam tak thi na thlen tir na tur chu President Trump hian a hel na tur kong azong charchar ani hanti hetiang ani meklai hian Reuters chuan US President Donald Trump an ralthuam an nga thule Iran nuaibo vek thaina tur military te jet na chu alom thai rengani ti asoi chu Iranin anon changle tani ti an puanga Middle East Gulf ramrang te energy infrastructure poimo berber ta chu nasa takin nuaidar ani donani ti an puanga Iran thunai na huam chin chung bei ani phot chuan chung ta chu bei ani ngai donani ti an puanga Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Saudi Arabia te Turkey te Qatar Foreign Minister tebaka Pakistan Army Chief tenen phone call manga hanin biakna po hemichung chang hi asoi chuakani hantia America hian diplomacy hian rilru apetak tak lowa military option chu adalian jok renga mase changlet turin kanin pei renga Iran thucha chu achiang hlea America in Iran infrastructure abayani chuan Gulf Rama energy facility tele mun poimo dang ta chu ralmuangin aom don lawani ti country tira Iran in abailet na hi ana hle donani ati